Dobrodošli u novi video kanala Današnje vesti. Pre nekoliko sati mediji su objavili da je poznata influencerka Kristina Đukić, poznatija kao Kika, izvršila samoubistvo. Apelujem na sve mlade ljude koji imaju problema i razmišljaju da podignu ruku na sebe, da se obrate svojim najbližim ili nekom stručnom licu koje im može pomoći. Ovakvih tragedija mladih ljudi i dece je sve više. Nakon ove tužne vesti oglasila se majka preminule youtuberke. Ona je na Instagramu objavila Kristininu sliku uz opis: "Sa ogromnim bolom vas obaveštajem da je moja Kika juče preminula. O datumu sahrane ću vas obavestiti naknadno", napisala je tučena majka. Mira Vladisaljević, direktorka Balkan Tube Festa, oglasila se nakon što youtuberka influencerka Kristina Kika Đukić izvršila samoubistvo. Kako je Mira rekla, tragedija se dogodila nakon što je Kika, kako tvrdi, godinama vodila mučnu borbu sa bulingom, vidom nasilja na društvenim mrežama. Naime, Kika, koja je poslednjih godina vodila borbe sa osudama i kritikama na društvenim mrežama, posustala i digla je ruku na sebe. Imala je samo 21 godinu. A ko je bila Kristina i kako je postala toliko popularna, saznajte u nastavku videa. Iako su češće dečaci njenih godina igrali igrice, Kika je pokazala da i devojčice mogu da budu vrlo uspešne u tome. Zato je u martu 2015. godine pokrenula svoj YouTube kanal Kika, na kome je svakog dana postavljala klipove na kojima igra popularni Minecraft. S obzirom na to da je to vreme bila jedna od retkih ženskih igrača koji uživaju u toj igrici, za samo 10 dana sakupila je više od 1000 pretplatnika. Iz dana u dan je postavljala nove sadržaje, pa njen kanal postao jedan od najbrže rastućih domaćih kanala na YouTube-u. Najveća podrška su je bile majka i sestra. Mama Nataša je kupila svu opremu koja je bila neophodna da počne da snima, dok je sestra Ivana na početku pregledala sve klipove, pre nego što ih objavi na svom kanalu, davala joj savete i slično. Streamujući igrice, Kika je vrlo brzo stekla veliku popularnost među drugim igračima. Kasnije je počela da igra i čuveni Counter-Strike i GTA. Te iako je često nailazila na kritike, nije odustajala od svojih ciljeva. Obogatila je kanal i drugim sadržajem, poput izazova, takozvanih prankova i reakcije na klipove koje snimaju drugi youtuberi, vlogova i slično. Broj pretplatnika iz dana u dan rastao, pa je Kika svoje pratioce nazivala Mackenzie. Do decembra ove godine na YouTube-u je zapratilo više od 700.000 pretplatnika, dok ih na društvenim mrežama Instagram i Facebook ima preko 450.000. Neretko je na kanalu gostuje mama sa kojom često radi izazove. S obzirom na to da su klipovi sa mamom postali sve traženiji, Nataša Đukić je otvorila vlastiti kanal pod nazivom Mama, koji je u roku od 3 godine zapratilo više od 20.000 korisnika YouTube-a. Toliko pratilaca Nataša ima i na Instagram profilu. Kristina je jedno vreme profesionalno igrala Counter-Strike Go, te se takmičila sa drugim gamerima, ali su u nekom momentu posvetila samo snimanju klipova za YouTube. Među najpopularnijim videima su oni iz serijala Pogodi šta sam nacrtala, te Muvam momke na Tinderu. Najgledaniji ipak Mama mi pali kosu, koji je do oktobra 2019. godine pregledan više od 3 miliona puta. Iako uživa veliku popularnost među mlađim korisnicima YouTube-a i društvenih mreža, Kristinu Đukić je upoznala i šira javnost tokom takozvane drame između nje i youtubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase. Bogdan je u svom stilu oštro reagovao na pesmu koju je objavila, a potom se oglasila mlada youtuberka. Kika je 10 dana kasnije objavila video pod nazivom Fuj, u kome je optužila neke youtubere da zbog novca i pregleda prave drame i navode svoje gledaoce da preti i pišu razne gadosti njihovim rivalima. Time je do duše indirektno prozvala Baku Praseta, koji je odlučio da je ne ostane dužan. Međusobne prepirke su trajale danima, pa se na dnevnom redu našla i činjenica da Kika nosi periku. U nameri da Baka Prasetu poruči da nije u redu da to komentariše, Kika ga je upitala da li je siguran da možda ne nosi periku zato što ide na hemoterapiju. Na to Ilić ponovo burno reagovao. Da je rasprava među youtuberima prešla granice te platforme, potvrdile su informacije kojima su mediji svakodnevno bombardovali svoje čitaoce i gledaoce. Zato je jedna televizija odlučila da u jutarnjem programu ugosti Kiku i Baku i ispostavilo se da rasprava među youtuberima nije bila dovoljno konstruktivna da bi se javnost bolje shvatila o čemu se radi. Ali je Kika obećala da će podržati Bogdanovu akciju da deo svojih prihoda poklone nekom ko se bori sa tom opakom bolešću, mislići na rak. Kao što smo već rekli na početku, najverovatnijih uzrok samoubistva je nasilje preko društvenih mreža, takozvani bullying sa kojim više nije mogla da se izbori. Molim sve osobe, mlade i stare, ukoliko im bilo kakve probleme i suicidalne misli, nek se jave ljudima koji mogu pomoći
od članova porodice preko prijatelja do stručnih lica odgovornih za to. U opisu videa možete naći brojeve na koje se može javiti svako ko ima određene probleme. Hvala vam na pažnji.